ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ WAF Amendment Bill 2025 ꯉꯔꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯆꯠꯅꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯒꯣꯜꯕꯟ ꯃꯩꯅꯣ ꯂꯩꯔꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯍꯣꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯂꯥꯛꯂꯒ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯔꯥꯎꯟ 8 ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯝꯂꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯁꯦꯜ ꯊꯝꯍꯜꯂꯒ ꯁꯦꯜ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯂꯝꯖꯤꯡꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯣꯐ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡꯗ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟꯠ ED ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯕ ꯖꯣꯅꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯅ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ISCOM ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯡꯖꯥꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯆꯥ ꯈꯥꯏꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ WAF Amendment Bill 2025 ꯉꯔꯥꯡꯗꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯆꯠꯅꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯕꯤꯜꯗꯒꯤ ꯑꯦꯛ ꯑꯣꯟꯈ꯭ꯔꯕ WAF Amendment Act 2025 ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ WAFꯀꯤ ꯂꯟ ꯊꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕꯤꯜ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯅ ꯄꯥꯁ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯅꯁꯨ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯈꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯒꯦꯖꯦꯠ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ WAF Act ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯕꯣꯜꯀꯦꯅꯦꯚꯥ WAF Act 1995ꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ WAFꯀꯤ ꯂꯟ ꯊꯨꯝꯁꯤꯡꯗ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛ ꯁꯤꯟꯖꯤꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯗꯨꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯂꯒꯅꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ WAFꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯀꯔꯝꯅ ꯇꯧꯕ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯁꯤꯡ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯂꯝꯒꯤ ꯌꯦꯟꯅꯕ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯦꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ WAF ꯕꯣꯔꯗꯁꯤꯡꯅ WAFꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯂꯕ ꯄꯣꯔꯇꯦꯜ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯞꯀꯠꯇꯨꯅ ꯊꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯦꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ WAFꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯀꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯂꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕꯁꯤꯡ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯄꯗ ꯂꯩꯕ WAF ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯨꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ WAFꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯟ ꯊꯨꯝꯁꯤꯡ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯟ ꯊꯨꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯔꯤꯚꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯕ ꯉꯝꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ WAFꯀꯤ ꯂꯟ ꯊꯨꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯦꯟꯖꯥ ꯊꯨꯝꯖꯥ ꯇꯧꯕ ꯀꯦꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯁꯤꯜ ꯂꯥꯡꯗꯨꯅ ꯊꯝꯗꯕꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯐꯪꯗꯅ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯕꯒꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯀꯌꯥꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯒꯅꯤ ꯑꯦꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ WAF ꯕꯣꯔꯗꯁꯤꯡꯗ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕ ꯌꯥꯔꯒꯅꯤ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯤꯌꯥ ꯄꯥꯁꯃꯟꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯣꯔꯥ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯕꯗꯁꯨ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯒꯗꯧꯔꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ WAF ꯕꯣꯔꯗꯁꯤꯡꯒꯤ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯣꯗꯤꯠ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯄꯤꯔꯒꯅꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯣꯊꯅ ꯂꯩꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯥꯂꯦꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯀꯠꯊꯣꯛꯂꯝꯂꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯨꯜꯂꯒ ꯌꯣꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯦꯛ ꯍꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯅ ꯂꯩꯍꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯇꯥꯖꯤꯝ-ꯏ-ꯏꯟꯁꯥꯐꯀꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯏꯁꯂꯥꯎꯗꯤꯟꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯇꯛꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯇꯥꯖꯤꯝ-ꯏ-ꯏꯟꯁꯥꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯅꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯀꯟꯁꯤ PM ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ NDA ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯕꯨ ꯈꯣꯡꯒꯥꯎꯅꯗꯨꯅ ꯑꯇꯝꯅꯅ ꯑꯁꯣꯟꯕ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯅꯝꯊꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥ ꯑꯅꯤꯗ WAF Amendment Bill ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯅ ꯈꯨꯌꯦꯛ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯦꯛ ꯑꯣꯟꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ
WAF Board Haina Lazaramba Asimaksu Unified WAF Management Empowerment Efficiency and Development Unit 1995 Haina Olagani Haina Hairiba Asimak Ngaktabangamde Minority Muslim Singdagi Lamulaga Karamba Unit no WAF Amendment Act 2025 Asi Kudakta Handuo Act Asi Handoktriba Pawa All India Tazim Insap na Laibak Sinba Tungna Sangsiliba Kongjang Asi Leptana Sangsing Kigani Ngasi April Mapanda Laibak Asigi Mapam Kudimaktagi Lakba Minority Singi Oiba Mipamama Delida Pamlaga Warep Logani Manipur gi Oinasu Organization Asigi Manipur State Council gi President Amadi Mahaksu Saruk Yagani Ek Asigi Mayokta Sangsilakpa Kongjang Kudimakta Lamdam Asida Lairiba Mipum Kudimakna Jati gi Kena Bathamdana Saruk Yabiu Amadi Sagatpiu Haina Miyamda Appeal Taurakle Aikogi of religion se masigi si constitution gi adugumlaba article 25 26 27 amasung 28 na piba Bharat ki adugumlaba constitution na piriba ka drama amagi maning tamna karigumba thabak ama tawjaba Magi Chana Pathap Masana Ngakchaba Yaba Adugumlaba Constitution do Madu Gi Mayokta Wakpa se Masi Amen Tawani Haidna Puthora Kiva Billasi Wakpa Amen Tawanate Wakpagi Lairiba Property se Masi Munanaba Shri Narendra Modi Masung Mahaki Sarkarna Sinbani Haina Aikoi Organization Aniasina Bharat Lairiba Muslim Singa Lauriba Adugumna Adumak Lawi Ahing Nongyay Matung Ayuki Pung Amaga Minute Nimpurom Zatpa Matamda Sagolban Maino Lerek Talaiba Kanalay Zadraba Angang Nupa Macha Singna Lairiba Children Home Amada Masakang Daba Kulay Paiba Mioy Anina Nongmay Round Taret Long Kapsilam Le Hairi Togdok Topam Dagi Pangba Pau Amagi Matung Ina Children Home Adugi Geta Thetpa CCTV camera footage Amagi Matung Ina Kulay Macha Paiba Mioy Anina Home Adugi Get Makada Paktaraga Nongmay Round Taruk Taret Long Kapsilambani Hairi Social Welfare Department ki Integrated Child Protection Scheme Makada Children Home for Boys Haina Mingthonba Home Asi United Social Development Association Haina Mingthonba Non-Governmental Organization Amana Chalaibani Hairi Hairiba Home Asi Special Contractor Oiba Khaidem Kalachan Kauba Amagi Yunga Punna Laiminabani Togdok Aduda Toina Asoka Pandi Yaukide Houzik Paubagi Oina Kanana Kari Maramgi Damak Nongmay Kapsalam Libano Haiba Maram Chapchana Kangbangamdri Togdok Asigi Matangda Lampel Police Station na case ama register Tokre Lamjingba groups of companies ki Luchingba Sanasam Jackie Amasung company Asigi Atay official sing Janaba Prevention of Money Laundering Act ka Mari Lainana Manipur Police na Lokalakpa FIR Tarek ka Mari Lainaba case singda Directorate of Enforcement ED Impal Sub-Zonal Office na Thabak Lokatpa Haure Hairi ED na Tijinba Amagi Matung Ina Sanasam Jackie na Luchingba Lamjingba groups of companies Asina Sasinaba Investment Deposit Scheme Sing Salaiduna Laki Makoyne Investor Singda Yamna Pangangani Haina Taja Handuna Investor Lising Taramanga Henbadagi Lupa Crore Chatruk Rom Kongatki Hairiba Sempam Aduna Lantum Kaya Lepsen Bada Chijinay Sanasam Jackie Masamaksu Case Asiga Mari Lainana Pagat Kret Loinana Lupa Crore Hompu Humdoiga Lak Yankai Nitoy Rongi Movable Amadi Immovable Oiba Lantum Kayasu Kongatpa Ngamle Ngapigani Kangdokpa Ngamle Makatarakpada Sanasam Jackie M. Robindro Lamjingba Group of Companies Ki Matakta Kumja Lisingani Kulumdoigi Mars Kunda Persecution Complaint Ama Taraki Idi na wakat aduda Sagatliba Hotel Ama Yauna Lantum Kaya Matnaba Wapam Pukatki Mara Lairaba Sing Adugi Matakta Charles Frame Toki Case Asiga Mari Lainana Wahangbam Pratap Amasung Atay Mioy Karana High Court of Manipurda Writ Petition Ama Taraki Loinana High Court of Manipurna Prevention of Money Laundering Act Ki Special Court Imphal Easta Claim Torok Liba Mioy Singna Makoida Lantum Sing Handok Pinaba Hajar Liba Wapam Adu Logi Matung Ina Kananaba Kangalaki
Madugi makha tarakpada investor singna Prevention of Money Laundering Act ki kota petition ama file tawrakhi maduda petitioner singna thamlakliba wafamdi lairiba lanthum sing adu osan tawraba matungda makhoigi lanthum sing adu handokpiu haina kota haizarakhi ED nasu makhoigi maikaidagi investor singna thamlakliba claim aduda sagatlaga paukhum pikhi Special Commando Unit amadi Khabisoida lairiba Nipan Suba India Reserve Battalion Commando Unit ki apunba team amana ngasi ayuk thi bahumbagi thabak sathabada masing yamlaba khuchu khulai kaya ama phagatpa ngaukhre ngasi apunba team asina Imphal East District ki Porompat Police na Koliba Tinsit Road ki Mega Manipur School ki Mayokna badalaiba Yaralpat ki mafam amadagi hairiba khusu khulai kaya adu phagatpa ngaukhibani hairi Pagalaba kusukulai sing adudi 303 rifle tongan ba nongmai singi kapayari ba maru sing magazine kaya 9mm gi pistol carbine macha 36 hand grenade sing detonator kaya fiber BP plate iron BP plate BP cover helmet can wood handsack tok pro handsack camouflage ki phurit jacket khongrau peti khaw khongup boot kaya yauri Lambi da liba truck singdagi sengkai toramba miwe ama ngarang security force na National Highway number 2 Kampokpi district ke Kulen amadi Kabul Laika anigi maraktagi phagatkre hairiba mafam asida miwe kharana ngarang truck singdagi sel launaba honarambada security ke kangbu ubadagi senki adubu miwe amadi phahore pharba miwe adudi luming thangai te kawi cycle gi khamelok tagini mahaki mafamdagi sel oina lupa lising kunmanga su phangba ngamle hairi nakal amaramda sengkai thungkai da chenabani haiba lo na thingkraba lalholo KCP PWG gi mioi amasu ngarang Imphal West District ki Loitang Khulen maning laikai da laiba masagi mayumdagi Manipur Police ki team amana phagatkre Pagalaba KCP PWG gi mioi adudi Nanaw Singh alias Kongang alias Bungo Kawi masagi sahi nimpumapan sure hairi Security Force na ngarang tongan mafam anidagi logi wangmada huralanada India da sajaba foreign made liquor haibadi yungang kaya phagatkre Technopal District ki More Town manung da leiba dukan ama check tawbada Security Force na whiskey bottle samkun rum bottle nimphuma thoi wine bottle kunmari vodka bottle tarat amadi beer bottle maripu phagatki atopa amadana Churachandpur da ngarang numidang Chathakhiba drive amadasu whiskey bottle chani humpu taret rum bottle humdrani thoi can beer sam humpu su phagatki hairi RPI Atwale Manipur State Unit ki mapangan hena kangkhathanaba pandamda party asigi National Secretary su oiriba Maheswar Thongnawjamda party asigi State President gi phamsu khusinaragle Delhi da laiba party asigi National President su oiriba Union Minister of State Ramdas B Atwale gi office ta ngarang pangthokiba phamsinaba aduda Ramdas B Atwale na hai Maheswar Thongnawjam ase mating laiba lusingba ama oibana Hana Manipur State ki President oirambadagi National Secretary gi pham asi khusinarakhibani masigi makha satharakpada oina party asi Manipur miyam khakta natana ECI na sakhangba Manipur gi State Party ama oirakpada su Maheswar Thongnawjam gi honajamandagi khangbani Maheswar na Manipur amadi Delhi ani gi marakta laiba gap adu menchinduna pau phawdok phawjin tawba khakta natana Manipur miyam gi pawjel adumak puduna su lagli pumnamak asina Manipur da party asigi hena mapangan kangkhathanbada Maheswar laibagi tangai phadaba adugi yenglaga mahaki mafamda ahenba pham asi Manipur State ki President asisu khusinabani haiki मणिपुर के बोले रिपन पार्टियों के आदेश थे ही थे लेकिन बीच में उनको नेशनल कमेटी पर लिया था लेकिन अभी दोबारा मैंने निर्णय लिया है मणिपुर में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को मजबूत अगर करना है
तो महेश को ही वहाँ का अध्यक्ष एसमी जा सकता है, इसीलिए उनको मणिपुर स्टेट के अध्यक्ष पद पर मैं उनसारा में विजिट कर रहा हूँ। और वो मणिपुर के अध्यक्ष के नाते ये बहुत अच्छा काम करके रहेंगे ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, और इसीलिए मणिपुर का अध्यक्ष पद उनको हमने दे दिया है। Tarelak Suba Posan Pakwada Sandel District Su District Administration Sandel Amadi ICDS Cell Sandel Anina Punna Sinduna DC Office Sandel Gi Conference Holder District Asigi DC L Nandakumarna Ngasidagi Hogdokre April Nipandagi Hogduna Lakliba April Kunithoi Pauba Pangtokadoriba Thoram Aduda ICDS Sandel Gi CDPO Hantem Nemina Posan Pakwada gi piriba thim sing amadi pangthokadaba thabak thoram singi matangda wa ngangkhi thoram duda DC Sandel L Nandakumarna haikibada Posan Pakwada gi maru oiba main focus thim sing mai pakna ba honabada district asigi tongan ba department sing haibadi health education police angrawadi worker singna punna honaminaba changi haikhi Hauzi Aroi Badama Riba Pau Amuhana Pizari. Parliament ke House Animakta Puthokduna House Animakta pass tawkraba WAF Amendment Bill 2025 ngarang dagi hongna official oina India pumbada chanaba hokre. Sagwabal Maino Lerakta Laiba Nupa Macha Singna Lainariba Children Home Amada Masak Khangdaba Khulai Paiba Mioi Ani Laklaga Nongmai Round Tare Lom Kapsilam Lake Amadi Miyam da Sel Tamalaga Sel Hat Kiba Lamjingba Group of Companies Ki Mathakta Laiba Tongan Ba Mari Lainaba Case Singda Directorate of Enforcement ED Imphal Sub Zonal Office na Thabak Lokhatpa Haukre ISCOM na Sandok Saba Pungza Sipaw Bagi Pau Matang Swaida Loishanjare Makata Ba Pau Gidamak ISCOM Bumiyeng Ta Duna Dumak Laibiu